Pak. Lara ngeli ih. Dari Bangladesh. Stop. Tunggu buat bayu. Endi? Karena aku tes kan. Yo, Yuk. yo kayak rasa simat makan kau nyandok ora. Ya nyandak apa jajak lang katok kenyong, nyarap jajak lang apa piye. Nyong mentiban jo. Manu kenyong, Jon. Ya, kalan kioro lebih sih. Ya kowe kan anak wiwitan. Telepon jo. Ya kowe jukut nang sakenyong. Aja mono-mono anak manu kenyong. Oke. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pimen kabarin Jo. Alhamdulillah sehat, Pak. Kon lulus ora? Alhamdulillah lulus, Pak. Kapan pan maring Jakarta? Angger bisa ya secepat soalnya aku ya pengen cepet-cepet kerja nang Jakarta, Pak. Ya wis, engko tak kirimi sangu, engko kowe mangkat mereng rene. Oh iya, Pak. Ya wis yo. Engko angger wis anjuk nang Jakarta, telepon Bapak maning. Yo, Iya, Pak. ya wis. Kecen lepok nang maring saku. Lah, sana kon turun nang ngisor. Nyong tiba semprul. Siapa yang sing nelpon, Jo? Bapakne nyong. Sing ngomong apa? Bapakne merentah maring Jakarta, cari anak kerjaan. Nyong dijok lah. Kondisi nyong besi nang kene, Kak. Motung nyong wis nang Jakarta dikontak bijak. Setio, insya Allah aku anggapnya sukses, kontak bijak kerja. Jo, siapa baru? Bos, telat maning. Lagi ngisik. John. Wah, raimu ten kalau mau bulan ngising. Semangat, John. Kamu kan tidak ngantar aku maring terminal. Iyalah. Bisa ngojeki. Raimu pikirannya dulu. Lah. Kamu tiba juga.